Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Youth Development Council kalayo ban pinskham ye kidkhot ka West Khasi Hills District hakba layadon langki samla na kithan jong ka West Khasi baro ka wei ki bakanthop ki samla na Rambrai Mountain Road bat ki wei hakani ka jing pinskham ye kidkhot layo ka jing kren na kinong yalam jong ka seng na ka central body ki bakanthop ya working president uba bawan nongsi President uba Rai Wan Sotun bat kumju na udukhat jangka CEC uba namarkari karlukhi President ke HYDC uloong baka jingle kamde e tang banyada na ki mender ki bawan buhay shnong ha kajala jongi henry kathma kade kumnu ban penbha ya ka yeng kasem jong ka bri Nyotrap kathma kade bet persha ya ka jingduk kathong jong kaseng kade banrat ding khong ya ka jingduk ha kwei pakawei kalong yeng bat ha ka jat menriu kani kathma kan sedang da ka ba ngin sngau ba u ne ka wei pakawei kin biang ye ki kam ki jam uloong baka seng kan sapet benia sakatu kat nepor ya ka jing shim khia ka sarkar ha ka bai dei bat ka yo kam yo jam ki samla bat lada ka seng ka yo i baka sarkar kam shim khia ka seng kam ban se ban shim dagi wei bat kilat sin jam ban khi pat ba ban im kala wei ka jat bin riu nimla ban yo kompi ban ukhar ha ka ni ka tarik ka pamenta ban ka kenta ka pamenta Mereka cak pendiriu jungi dengan OIP bagi mereka cak pendiriu kepadang M bagi mereka cak pendiriu kepadang jale kumno bagiu syakman bagiu shalor na kebenta keba hakawai kesni ninget skam bagi cak pendiriu jungi kan lah bagi kopi bagi ni mender kawan nanti wan kini ya cak po jom kikun sebelah jom kebeli Nyotrap kata kadai kathom jo Nyotrap Youth Development Council ban pressure ya ka sarkar meghalaya ya ka district council ban PEK ban balai pemle ban balai pemtekam ya ni ka hato kadai ka kamram jungi ku kinong yalam seng balang ban le yang te ban yo huri hura ban yakini ban yo show ban yatat ka bakitei ki ba show te ki ba pat ya ka an ki nong sna an ki ba dol pa ya ka an kim rak ban shim yang tahu lukor yang tak lukor ka ba kila kula ban ya ta ya ka jat pun lucu ka roy ka pa ala panom ka jimut jimpakha roy ha ka jimut ka jimpakha roy ha ka puli ka puti dei ban ong ban lek ban puli ban puti ban supli lengat dari dua orang pimpinan ban supli paha dari ban puli ban pakak seni yang kalau ni baik tapi development tu om employee ni pa agak kam kejam employee ni pa agak kamai keji nah kalau kami kata development council jinjalang juga kita semua yo ya roy apa agak perkat ka perban ka bahagamnya kam kejam ka kamai keji ya kiwe ki issue bagi production dalam duit kita share apa ini bagi ini issue nak yang mencoba HYDC dilakukan namu besar kesini keseng dan keseng bagi nom sepiahat dan ini nom dalam nafas dan ini pun yang bagi ini juga bagi production dalam kilang dari apa ini bagi issue cuma roy apa nak tak perhak perban yang kam kejam duit kita sama HYDC yang dia nak banderam apa ini bagi isu. Hingga kepada ilmu Palomba. Hanya thai nostoi, kamu tahu nostainya? Ini thai nostoi baru. Ikhna semua juni hangni dah hundu berapa persen bila lagi kena semua di belakang lasta. Di belakang pas metrik sejrong berapa persen kita hangni yang buat thai West Khasi Hills. Kata ketika literacy rate kepada hapok West Khasi Hills Henry menta hatu nak yang joko sarkar kalau perkat kumno ban observe yakini ki kena semula ki belah nang lasta bakun biang
yang kam kejam ke joki kabahak madu menta kadai bi kena semla ban bet ban biang halako kijong di benta lani ikam kijam ki papitre kata kadai gawe ka bakongsan na ka bakongsan tam ka papulo ini ban form ya ka Europe Youth Development Council habagi kren pada sepaki kam kijam nim ong bak sokar kadai ban ai kam sokar nun ya poro ni mo ya ta Henry menta ni ong ba ka sokar la de bachnai ban form bachnai ya ki policies ki paper ki paki kena samla ki bandon ya kasap bantre laki jong ki kam business ki ay ki yang takala pakin china ki kena sama ki bomnang bantre ya kam business ki bom aisap ay ki yang kala ganti bakin yo ya kam gajam hang ni hapo jela jungi nak kata tahu ngooi bi bene dai hakani kubenta kabani kumki nong yalam Nimbang si berform ya New Youth Development Council HYC nak beta banjeng banwan kumni kebawan antara si hang ni hapot nong stoi ban pun sneu sepi bahkan ni ke jingyokun nak beta banjeng halong ijong ikijam kamdei ke jingyokun tang ke jongi kinong yalam jong ke New Youth Development Council nrei ke jingyokun Katamama Jompi iwei ikun sudah hamni apo tanyo stoi. Kadang kamram jompi banyak kun nama tak hok ke jompi banbiang kakam kejam. Nak kata kadau nasihat pemi kawai ke ketian parbor ngajuong life right to work is right to livelihood. Right of employment is right to livelihood. Kata kadai ke ketin. Kadai ke hok jongi banjo ya ke kam ke jam. Kum bagi donu ya ke hok ban im jakbo. Kata kadai ke hok jongi mak kata kadai ke bakong santam. Ke jinya keti bagi jing tekam ya ke New Youth Development Council. Namnom kere butian tang kendian antri itu kendian ya kejingnya nanti jungi hakini kisnem di beladap nadu ka kendai tarik upnai November hadu kat kini di sini beladap nadu pengla form ya gasen New Youth Development Council ni dan ke wei kejing temu ke bakong santap kalau kumlo banrat bengkong ya kejing tu nak ke wei bakawei kalong yin jong kecak pendiriu ke jongi kata kadai ka thong ka bahak mat du jong ka sang New Youth Development Council bandrat ding khong ya ka jingdu na ka wei pa wei kelong dia hendai kumnu bande ban punur long ya kata ka jingdu jong ka sang bandrat ding khong ya ka jingdu na ka wei pa wei kelong dia kat kum ke jing su tho jong ni kum vi noi lam jong sang ka benungkong nung syap kadai bangin biang ya ka kam ka jam ka bangi lesi la shay la isni ong pen la wara ya kadai ka poinong ka bangla trei stong la mi la da jong step la wara hayen banjo impara hikudi di kaman banga ba ya kadai di trei stong kata kadai ka wei ka pangsa ka ba ni pai kat syap sokar Bandong ya kesukar, maka sukar telah tiba tahu ya ke policy ke employment policy, hadung tak ke employment policy, jom kesukar mereka kamdon. Kesukar mereka kadon ya ke policy ke bagi kot ke minimum wage, kadon kata ke an ke bagi kot ke minimum wage. Bini bagai New Youth Development Council kadai ke way nak kisah malang ke penungkong tam, ban kedau ti yang bersokar bat iki malik ki badon na ki jika ki bofer business badon ba hey kadon gini gaan minimum wage ka bohong ba ka bible la jom ki nom bla ka de kata sisi kat kum bla bu bersokar
balada pimsio kata gamut kajing penstom nakalian jokaan kadon kata ay kablami nengko kabang surkar indiaro kadon ya kata ay kasurkar bekliaro kadon Henry kajing mentakalong bang surkar beklia kasna ya kadina ay tangan betaba coba bok file ya wan kumnora ke inquiry balasna nya kemen mombai coba beklia kino boy milasna Henry bentreka balik bentreka Because minimum wage kat kum ketukaan. Lah ketuk ya ki Jakarta ki paper nanu ki batre balaban sokar hadu ki malik shibek kum ki kontraktor. Ki kontraktor apa ki trade ki don company yo ya ke labor license na po labor department. Apa ki yo ya ke labor license na po labor department ki don kamru ban pentri kam. Ya ketukaan balasna da labor department ka minimum wage. Mun Kila akhir pa bakim day ban penduna ya katu pai nong pelabu da soka. Kabakan taula. Kabaka ko ni ko lomba. Ki petrol pom ki baron na ki tan ki paper. Ki mla satia ban penterkam ya katu ka minimum wage. Kaplasina da soka mekria. Ya next come hani apo tan nong stoin ban la dep platform ye ni ko poni hani apo district. Joko West Hills Pinyesim kia ya gini But pinongi petrol pomba ni ngimte minimum wage hak siu Kajing siu kapa Sanspa Sausan tamduna kata Kamlak bantu mau Sanspa sausan ka shismi Kata kata kajing siu Yaki unskilled labor Katkum Pelasna yang taraan Dan soka mekriyah Sanspa sausan ka kan poida kumnum nuru jaka katlai ka sawaja shibenai kapainong lada kini kimalik petropong ki ai ka tulong ya kapainong kat kum kata minimum wage